Di napalabas, kimaro ti sagubanit ni Elisa. Intaray da rin iti ospital. Nagproblema nila kay Damian iti kwarta. Inawagan na ni Dominic. Tapno pailako na ti dining table nga aramida. Ngem ko na ti baro nga awan tinaira na a kwartada. Iso anapilitan ni Criselda nga inawat matlaing ti kwarta nga idi jaya kadakwada ni Jorin. Iti kaadda pa lang ti baro iti ospital, natarantada ka ni Criselda, idagpukaw nila kay Damian akas lamadan danagan. Ita gagayam, denggan nyo ti tuloy tinobela anapauluan. Iti baro kong. Jorin, bayadan mintong matla nga da gusto'y kwarta nga inted mo. Apaman nga damay lako mi kadagiti produkto mi a furniture. Tulong kon kada kayo na ita, auntie. Iso adi yung pampanunutan ti panagbayad, Joe. Sana mabalin, Jorin. Bayadan mintong matla ang to inted mo a kwarta apang paagas ni Elisa. Criselda! Huh? Jorin, umay kayong! Dasan niyo! Litatang, abay nga ta, anya nga ta tinapasamak. Mapantay ti ayan na, auntie. Lolo Damian? Ha? Elisa? Apaw, ada kami amin dito'y abay mo. Anak, agmula agat ka kuman. Elisa? Madandanagan kami unayan kin ka. Nana. Anak, agyaman agtana ka rin kamatlaangan. Elisa? Jorin. Tilugan ni Jorin tinangiluganan mikan ka, idiintaray da ka dito'y ospital. Thank you, Jorin. Agpaimbag ka, Elisa. Ang mga numangalan to ni Mami, iti kasukat ko. Gapo iti panag-absent ko iti trabaho. Hindi ka madalagan. Sakti makaamo ka ni Mami. Ilawlawag kung tukin kuha na ti amin. Agyaman na, Jorin. Jorin, apay nga itala sumangpet ka. Kunakmat, anapatag ti papananta. Apay nga itala sumangpet ka. Inurore ko pa nga na makariin ni Elisa sa ak nagawid, Mami. Apay concern ka launay ka ni Elisa. Adda ka di panagayat mo kankwana, ha? Ah? Mami? Sumbatam ti saludsud ko. No ita, awan pa'y. Ngam, jaklam mo, kanagiti sumarsaro nung alda, ho. Aniya. O, mga no ma-develop to, ti panagayit ko kenkwa na, Mami. Salmat nga ta, dagas no, kas pangarigan. Jorin. Oh. Apay naklaat kayo. Baroak, balasang mat ni Elisa. Awan mat siguro ti dagas na. No, kas pangarigan, maadaan kami tuman iti relasyon. Anya, nantad ni Jorin iti 30,000 pesos, nanang. Wan anak, tapno ado ka no pagpagas mo. Ang apay nga inawat yu. Ang mga naipagurap ni Mami na kung kuntawayan tayo di kinasaya at kada tayo ni Jorin. Saan ko kumamot nga awatan?
Iniawanan ti amumi ka ni Lolom a pangalaan mi itigastusan mi dito'y ospital. Iso kapilitan. Apay, awan ka di tinalakwan dagiti tao ni Lolo. Kadagiti produkto tayo a furniture, nanang. Awan anak. Adda ka no in-deliver da di kalman asala set. Into ka no pay laeng mat no umay alaw sa bayadan da. San ka madanagan anak? Bayadan minto matlaang adagos ti inted ni Jorin. Apaman nga adda malako da Lolom kadagiti produkto tayo a furniture. Tioda, kunak man no ada papanan nyo kini Jorin. Imbabawi kon ti papanan mi ko ba? Mabuhay si taklaunay iti anak ta. Apay manen hali. Ibaga nakit din asan ka no adakes no dumteng to ti aldaw? Nga agayan ayat danto ti ni Elisa? Kat anya ko mga mentidakis na no ang tinagtuman akas-takas pa. May sakamot Victor. Jack nga rod kayat. Iti anya rason yun. Basta Jack kayat. San mo na damagan ti kapuna? Ha, anya. Agabalayan kaminto iti ex mo. Agabalayan kayo iti ex-girlfriend mo, Victor. Oh. Kasta ti kayat mo, oh? Magbagam to di anak mo. Tasan na agamdan ti agdaton kan ni Elisa. Hello, Dominic. Oh, Griselda, kumusta ni Elisa? Mananga si unay ti Diyos. Umimimbag matlaangan, Dominic. Kasta ka di. Wan gayam, nakairemedyo kayo matlagan iti kwarta? Wan, kapilitan nga inawat milatan ti idigjaya ni Jorin. Anya? Saan ko kumakayat nga awatan? Kapilitan nga inawat ko na. Tawan mo't amumi asabali a pangalaan mi iti kwarta. Dahil tadi pagsayatan na. No at dati kiti kasken ko na amasit kan. Apagkitawan iti tulong, Griselda. Wan, Dominic. Kumusta ti marikrik-nam, anak? Napiksa ako, nanang. Mabalin tayo ti rumar dito ospital. Saan mo nga ipilit ti rumwar? No di na kapay parwaran ti doktor mo. Wan sigurado ang magastuan tayo nagpayagak pa lang dito'y nanang. Ta-private hospital mo dito'y nangitarayan nyo kanya kiti. Saan ko kumaakayat? Adito'y ti paka-hospital am anak. Ni Jorin tinagayat. Tapno, adda ka no ama asikaso na kadagiti doktor. Wan magastuan tayo dito'y. Isungarad anang tag ni Jorin iti kwarta. Tapno adda usarem nga agpahagas. Nagpayagas pa dito'y. Sigurado asaan nga umanay dyan intad ni Jorin. Nanang. Saan ko mga isuti panunutam? Tiyak kayat amay dagal tayo iti utang. Iso kasari tayo yung doktor ko. Kat ibagayo kayat kunti rumwar dito ospital. Hello, Dominic. Nakawag ka mo't pare. Wan, kahit ka padamagan panggap iti kasasad ni Elisa. Apay pare.
nakasaritam ni Criselda. Wan, imawag akong kuana. Oh, kumusta nga rin ni Elisa, pare? Nasayat ka nung matindi ka sa saan na. Kahit nanti agawit. Madalagat at tumakkal ipabayatan tayo di ospital. Anya? Private hospital kaya na, pare? Wan, abay, sana na ibaga ni Jorin King ka? Kat isupay tinang ibaga, ngay panday ti pribadong ospital? Talaga kagparikot dahi ni pare. Ngam tinulungan ida ni Jorin. Anya ti kahit masawan. Nang tid ni Jorin ititakkel agatan kini Criselda. Anya? Isut istorya kanyak ni Criselda, pare. Ngam kunata, bayadan nanto kanumat lang nga dagos. Apaman amailako da dagiti produkto da of furniture. Nakasari tayo ka din ti doktor ko, nanang. Wen anak. Kat, anyat ko, nana. Palubusan dak ka din arumar dito ospital. Wen anak. Basta ituloy mo kanula ang tiagtumar ka dagiti in reseta na nga agas. Wan, nanang. Kat, tibil ko dito ospital. Saan ko man aday ti panunutam, anak? Ti importante, agpaimbag ka. Amok. Dakkelan tipil ko dito eh. Iso na sa isaya at narumuara ko, nanang. Wen anak. Jorin, mabalinta ka rito agsarita, iho. Wandan. Apay, anya ti pagsaritaan tayo. May papankin ni Elisa. Apay ni Elisa. Kaya't nanti agawit ije balayda. Kamadanagan una iti dakkel unayan nga bilda iti ospital. Anya? Tapay ko mapagdanagan na dahi ta. Iho, inikam gaya mida iti dakkel agatad. Ha? Amoyo dahi ta? Nang ipagakada kayo. Ni Dominic, iho, tanay istorya ka no kenkwata ni Criselda. Pasensyaan dak no, jak na ibagakada kayo dahi abanag, daddy. Awati problema kanyak, iho. Ngem numamuan ni mamim, sigurado lakit di, nga agpungtot manendayay. Di ulat ibagbagan ka ni mami, daddy. Wen, iho. Awan pagdanagan. Tawan gandat ko amang ibagaki ni mamim. Nga inikam itinakil basit agad ti kwarta ni Criselda para kini Elisa. Anya timbagang Victor, ulitin man. Ha? Adyo. Tuna. Sa bagay, uri na saan mo nga ulitin nang ko timbagang. Nga, anya. Ngayon ka ni Jorin ni Criselda iti kwarta tapno ada pagpaagas ni Elisa. Oh, Mami, masyanak lang amin ka ni Elisa. masya. No. Mami, Tuna. Tinumpam ti anak ta. Juan, gaputa arig na tinakawan na ta, ti anak ta, Victor. iti bangkok tinangalak ti kwartang intud ko, mami. Juan, uray pa'y iti bangkom, iti account mo. Diyak kaya tinaramid mo. Sipod kinaubing ko. Ito lang ang mapadasak ti matong pa, mami. Ito lang. Papadam, agsubli ka, Jorin!
Agyaman anak, ta nakaawid tayo matlangan dito yung balay nanang. Wan anak, ngam, di mo ko maliw-liwayan ti agtumar ka dagiti agas mo. Wan nanang, Kan laglagi pam ko maakanayon dagiti pamagbagakan ka ti doktor mo. wan nanang, di kay kati matanagan. Nasayat no kasta. Ada umawawag. Ni Victor. Sige nanang, sungbatan yon. Tainak matan agpalas. Sige anak. Anya nga tatipa ka ni Victor. Hello, Victor? Hello, Griselda. Adda kay kadi pala dito ospital. Dita ka di imayan ni Jorin. Ay, awan kami iti ospital, Victor. Nakaawid kami dito'y balay. Adya. Tiamok kita da kay palangit ospital, Griselda. Ada kami dito'y balay. Aguray ka. Apay asap sa pulam ni Jorin. Apay, saan ka di nga nagpakada no sa dino ti papanan na? Saan nga ron, Griselda? Tada sakit unay tinakam na kinimami na. Tapay. Natungpa kamintina na. Anya? Tapay. Anya't makagapo. Ko. Oh, apay adi mo sungbatan ti saludsud ko, Victor. Anya ti rason at tinungpa ti asawam ti anak yo. Sige, Griselda. Taawagak pa'y kayam ti kayim na Jorin. Bye. Inidap nan ti cellphone na. Adi na sinungbatan ti saludsud ko kankwana. Anya nga ti makagapo at tinungpa ni Chona ni Jorin. Hello, Griselda. Imawag ka man. Imay ka didita ni Jorin? Saan mo tabay? Kaputay mawag kanyak ni Victor kat sapsapulan na ni Jorin. Abay? Saan ang nagpakada kadakwana? Saan ka nung arod? Tanasakit ka noon ay tinagam na iti inana. Tapay ka no? Kaputa natungpa ka no ni Chona. Anya? Wen, katechay, nagtalaw. Saan da nga amo ti ayan na ita? Kasta ka di. Anya ka no tiga puna anatong pala? Saan nga rod asinong batan ni Victor, idi sinaludsod ko kankwana day tabanag. Maburbur siya anak itimbagam. Anya ka tiga puna? O sige, Griselda. Agyaman nak, itimpadamag mo kanya. O sige, Dominic. Dayjay laan. Bye. Bye. Mas dawak ka na kita mapaspasama kita. Agsumbangir amang idanon kanya kiti mapaspasama iti biyagda. No sana ni Chona, ni Victor ti umawag kanya. Istorya natin mapaspasama kaya. Enton kuhan, ni Mat Griselda ti umawag kanya. Diyak maawatan no niya talaga ti akam ko iti biyagda. Ani, nakitam ka din ti anak ta. Saan nga rod, honey? Andiya, sa dino nga rodan tinagturungan na. Nasursur ko pa'y amin nga amok agagayim na. Yung kaskas tingawan. Iti ospital nga yan ni Elisa. Awan ka di ijay? Saan ka doon naplapan ti anak ta sa diyay?
kan may sapay. Nakaawi din ni Elisa iti balayda. Sa dino nga rudan tinapanan ti anak na, Victor. Oh, dahito iti makulagkan ka, Joda. Abos ta na pukaw ta ti inauna nga anak ta. Sa kalpasan na, amangan na mapukaw ta manin ni Jorin. Sana mabali na mapukaw ta ni Jorin? Agmauyong aklakid din no oray isok at mapukaw ta. Wen, honey. Imawarin ti amok apang birukan tapay kan kuada. Basol na ito iti agin a Criselda kan Elisa. Anya. Kahapay man na basol da. Iso na ti makagapuno apay anatong pakti anak ta. Iso ano sa hanan na sumangput ni Jorin. Pagikarwak dagijay nga gina. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.